Ndagusuje ngo uhaye ikaze muri aya makuru ari kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye hirya no hino mu Rwanda. Muri aya makuru ndakubwira ko RIB yataye muri yombi abarimo barafinda Sekikubo Fred ugeze gushaka kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu Rwanda. We rero nabo batawe muri yombi bari kumwe barakekwaho gutangaza amakuru y'ibihuha. Mu yandi makuru kandi nuko umusore w'imyaka 23 wo mu karere ka Rutsiro afunzwe akekwaho gusambanya mubyara we w'imyaka 9 y'amavuko. Hari amakuru menshi akomeje kuvugwa. Hari abayobozi ba hoteli iherutse gupfiramo umuntu bo bamaze gufungurwa, naho Forêt Nyasimbe uyobora igihugu cya Togo yaraye ageze i Kigali mu Rwanda. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa kandi mu nkuru zidasanzwe nuko hari uwahoze ari umucungagereza yafunzwe kubera gukora imibonano mpuzabitsina n'imfungwa. Hamwe n'andi menshi ni mu kanya gato, ariko mbere gato yuko nkomeza nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse ntusibe ndetse ntutinye no gutanga igitekerezo cyawe, cyifuzo cyangwa inyunganizi aho hasi muri comment. Ngo haye ikaze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwateye muri yombi abantu batatu barimo barafinda Sekikubo Fred ndetse na Mazimaka Patrick na Nyiramihigo Japhet. Aba rero bafunzwe ku munsi wo kuwa kane tariki ya 29 Mutarama 2026 bakurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda babinyujije ku miyoboro itandukanye ya YouTube. Abaregwa bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko, Kicukiro ndetse na Kimihurura mu gihe iperereza rikomeje ku byaha bakurikiranyweho. RIB ikaba yaburiye abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranye n'amategeko, kandi ko itazihanganira uwo ari we wese uzikoresha mu gukora ibyaha. Muri Gashyantare 2020 nabwo kandi RIB yahamagaje barafinda Sekikubo Fred ariko ntiyitaba. Nyuma ku itariki ya 11 Gashyantare 2020 arafatwa ndetse anasabwa ibisobanuro ku byo yagombaga kubazwa. Nyuma RIB yanzuye ko ajyanwa gusuzumirwa mu bitaro by'indwara zo mu mutwe Caraes Ndera. Muri Werurwe uwo mwaka 2020 RIB yaje gutangaza ko ibisubizo by'ibitaro by'indwara zo mu mutwe Caraes Ndera byemeje ko barafinda Sekikubo Fred afite uburwayi ku buryo yatangiye kuvurwa ndetse bemeza ko atakurikiranwa kubera ko arwaye. Nyuma muri Nyakanga 2020 nabwo RIB yatangaje ko abaganga bemeje ko uburwayi bwa barafinda Sekikubo Fred ari karande, isaba ko abakomeza kumukoresha ibiganiro bazi ko arwaye babihagarika. Tariki ya 13 Kamena 2017 nabwo barafinda yabwiye itangazamakuru ko yigeze kumara igihe avurirwa Indera ahakurikiranirwa abafite indwara zo mu mutwe, ariko ntiyasobanuye igihe yagiriyeyo cyangwa uko yahavuye. Barafinda yibukwa cyane ubwo yatunguranaga ajyanye kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Kanama 2017, ariko komisiyo y'igihugu y'amatora igasanga atujuje ibisabwa. No mwaka 2024 yongeye gushyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye ashaka kuba umukandida kuri uwo mwanya w'amatora yabaye muri Nyakanga 2024, nabwo basanga nta byangombwa byuzuye afite. Yari yavuze ko hari impamvu ibihumbi 200 afite ku bijyanye no guteza imbere Afurika mu gihe yabatowe, ndetse n'impamvu ibihumbi 20 ku rwego rw'isi yose. Ubu rero barafinda Sekikubo Fred yatawe muri yombi aho ari gukekwaho gutangaza amakuru ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Aya makuru tuyakomereze mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umusore w'imyaka 23 afunzwe akekwaho gusambanya mubyara w'imyaka 9 y'amavuko. Ikinyamakuru Igihe kiravuga ko umusore w'imyaka 23 mu karere ka Rutsiro afunzwe akekwaho gusambanya umwana wo kwa nyirasenge w'imyaka 9 babanaga kwa nyirakuru ubyara ababyeyi babo bombi. Bikekwa ko ibi byabaye ubwo aba babyara bari bagiye mu ishyamba kwahira ubwatsi bw'amatungo. Uyu musore yafashwe kuri uyu 29 Mutarama 2029 mu mudugudu wa Rwoza, akagari ka Twabugizi, mu murenge wa Murunda, biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murunda Mukamana Jeannette mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru yavuze ko nabwo uyu musore yafashwe
ariko icyaha atari bwo yagikoze. Ati uyu musore bivugwa ko yasambanije uyu mwana w'imyaka 9 babanaga kwa nyirakuru tariki ya 18 Mutarama 2026, ariko akomeza kwihishahisha. Umwana atanga amakuru yagaragaje ko atari ubwa mbere yari abimukoreye, aho yamujyanaga mu ishyamba akamusambanya. Amakuru iki kinyamakuru gifite cyamenye nuko uyu musore yabwiraga uyu mwana ngo bajyane mu ishyamba kwahira, bagera mu ishyamba akamusambanya, ndetse bikekwa ko yari amaze kubimukorera inshuro zigera muri 4. Uyu Gitifu Mukamana yaboneyeho gusaba abaturage gukomeza kuba maso bakita ku burere bw'abana babo ndetse bakanabatega amatwi. Amakuru akimara kumenyekana, umwana ajyanywe ku bitaro bya Murunda kwitabwaho n'abaganga, ndetse kuri ubu ari mu muryango. Uyu musore akimara gufatwa yanyujijwe muri Transit Center ya Murunda mbere y'uko ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Gihango. Reka aya makuru avugwa tuyakomereze mu majyepfo y'u Rwanda mu nkuru y'akababaro. Inkuba yishe umugabo ikomeretsa umugore. Ku mugoroba wo ku ya 28 Mutarama, umugabo w'imyaka 32 wo mu karere ka Huye murenge wa Kinazi yakubiswe n'inkuba iramwica inakomeretsa umugore w'imyaka 27 muri uwo murenge. Byabaye masaha ya saa 10 z'umugoroba ari ku munsi wo kwa gatatu tariki ya 28 Mutarama 2026, ubwo mu bice byinshi byo mu ntara y'amajyepfo harimo na Huye hagwaga imvura nyinshi cyane kandi irimo inkuba itaherukaga. Mu mudugudu wa Ruvugizo, akagari ka Gitovu, umurenge wa Kinazi ho mu karere ka Huye, inkuba yakubise umugabo wari wugamye iwe hafi y'igikona ahita apfa. Yanakubise kandi umugore w'imyaka 27 mu kagari ka Gahana bihana imbibi mu mudugudu wa Gasaka, arahungabana bikomeye ahita ajyanwa kwa muganga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo CIP Kamanzi Hasa yabwiye ikinyamakuru Igihe ko izi nkuba zagaragaye mu bice byinshi by'amajyepfo birimo Huye na Muhanga, ariko muri Huye ikaba yagize umwihariko kubera ko wakubise abantu babiri bo mu murenge wa Kinazi ndetse umwe agahita apfa. Ati hari mu mvura nyinshi ivanze n'umuyaga n'inkuba, maze umugabo wariwe yugamye hafi y'igikoni, inkuba iramukubita arapfa. Polisi yahise ihabwa amakuru n'abaturage ititabara, maze umurambo ujyanwa ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko inkuba kandi yanakubise umugore iramuhungabanya, inzego z'umutekano zihutira kumujyana kumuvuza, akaba ari kwitabwaho n'abaganga. Raporo y'ubushakashatsi kubiza yo mu mwaka wa 2024 yagaragaje ko u Rwanda rufite ahantu hagera kuri 326 hafite ibyago byo kwibasirwa n'ibiza bikomoka ku mpamvu karemano. Muri aho hantu byagaragajwe ko by'umwihariko ahagera ku 134 hafite ibyago biri ku rwego rwo hejuru byo kuba hakwibasirwa n'ibiza birimo inkuba. Amakuru aturuka mu isesengura ry'ubukana n'ibyago biterwa n'imihindagurikire y'ibihe mu Rwanda yo mwaka wa 2024 ashimangira ko inkangu n'inkuba biri mu biza byateje impfu nyinshi mu buryo butari busanzwe mu bihe bitandukanye. Hagati y'umwaka wa 2016 na 2023 inkangu zikaba zarishe abantu 449 mu gihe inkuba zo zahitanye abantu 379. Dukomeze mu yandi makuru. Ku kinyamakuru Umuseke kiravuga ko abayobozi ba hoteli iherutse gupfiramo umuntu bafunguwe. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwafashe icyemezo cyo gufungura abayobozi ba hoteli Urubuto yahoze yitwa Dainu ifite piscine iherutse gupfiramo umuntu. Ku mugoroba wa tariki ya 15 Mutarama 2026 nibwo muri hoteli yitwa Urubuto humvikanyemo inkuru mbi muri piscine y'iyi hoteli Urubuto iherereye mu mudugudu wa Gakenyeri mu kagari wa Gakenyeri A mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda, haguyemo umusekirite ndetse arapfa. Inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza. Mbere na mbere afungwa nyiri hoteli ariko manager wakoraga nijoro muri iyo hoteli
kimwe na maître nageur ushinzwe kwigisha abaza koga muri piscine bacika inzego z'umutekano. Nyuma baje gushakishwa ntibyatinda, manager w'iyo hoteli ukora ijoro ndetse na maître nageur baza gufatwa nabo bafungirwa kuri station ya RIB ya Busasamana. Abo bose uko ari batatu RIB yatunganyije dosiye yabo ijyanwa mu bushinjacyaha ariko buza kubarekura, ubu barafunguwe. Ikinyamakuru Umuseke yifuje kubibazaho ubushinjacyaha ariko ntibyabashobokeye. Abakekwaho bose uko ari batatu bavuga ko nta ruhare bagize mu rupfu rwa nyakwigendera, bakavuga ko nyakwigendera ahubwo yari afite inshingano zo kubarindira umutekano, batari no gukeka ko yari kujya muri iyo piscine kandi ashinzwe kurinda umutekano wayo. Maître Nageur we ngo yari yatashye akazi yagasoje. Aba bakekwaga bakavuga ko nyakwigendera nta wamutaye mu mazi ahubwo yaguyemo by'impanuka yijyanyemo koga. Iriya piscine si ubwa mbere ipfiriyemo umuntu. Nyakwigendera akurikira abanyeshuri babiri bo mu ishuri rya St Peter Secondary School nabo bapfiriye mu mwaka wa 2017. Nabwo inzego z'umutekano zafunze abantu ariko ntihashize igihe barafungurwa. Piscine yapfiriyemo abantu yabaye ifunzwe. Faure Nyasimbe uyobora Togo yageze i Kigali. Perezida wa Togo Faure Esozima Nyasimbe yageze i Kigali mu ruzinduko rw'akazi nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda. Aje mu gihe i Kigali hategerejwe itsinda ry'abahuza bagenwe na Afurika yunze ubumwe ngo hakemurwe ikibazo kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nibwo yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, yakirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe. Faure Esozima Nyasimbe ni umuhuza wagenwe na Afurika yunze ubumwe mu kibazo kiri hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda. Akaba ageze mu Rwanda mu gihe itsinda ry'abahoze ari abakuru b'ibihugu muri Afurika batandukanye bategerejwe i Kigali nyuma yo kujya i Kinshasa bakaganira na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Itsinda rigizwe na Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria, hari Madame Sahle-Work Zewde wayoboye Ethiopia, hari Dr Mokwetsi Eric Kebetswe Masisi wayoboye Botswana, Madame Catherine Samba Panza wayoboye Central African Republic izwi nka Central Africa. Bari kumwe kandi na Yakoli Koku Johnson, Minisitiri wari uhagarariye Perezida w'akanama ka Togo. Faure Nyasimbe bari kumwe na Ambasaderi Akok Manyuat wo muri Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe bahuye na Perezida Tshisekedi. Madame Sahle-Work Zewde wayoboye Ethiopia yavuze ko urugendo barimo ari ukumva buri ruhande hanyuma bakazareba igikorwa ngo amahoro agaruke mu gace abaturage bamaze imyaka myinshi bahangayitse. Ati twibagirwa ko nyuma y'ibi byose harimo akababaro k'abantu kagomba guhagarara. Perezida Felix Tshisekedi yagaragaje ko yishimiye imbaraga z'aba bahuza zigamije gutuma uburasirazuba bwa Kongo bugira amahoro arambye kandi agaragara no gutuma akarere kose gatekana. Bivuze ko kuba buri ruhande rushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje ari ingenzi. Ni nyuma yo kuva i Kinshasa izo ntumwa z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zitegerejwe i Kigali, nyuma bakazajya n'i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Reka noneho tujye muri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Umucungagereza yarafunzwe kubera gukora imibonano mpuzabitsina n'imfungwa. Uwahoze ari umukozi wa gereza yafungiwe gukorana imibonano mpuzabitsina n'imfungwa ebyiri no kugerageza kwinjiza muri gereza envelope zabanje kwinikwa mu biyobyabwenge. Umucamanza avuga ko uwitwa Isabelle Dale yarahiye ko afitiye urukundo rudashira imfungwa ebyiri, Shahid Sharif ndetse na Konomoni, ubwo yakoraga kuri gereza iri mu gace ka Surrey kari hanze gato ya Londres mu murwa mukuru w'Ubwongereza. Mu rubanza rwe byavuzwe ko uyu mukobwa w'imyaka 23 y'amavuko yagiranye imibonano mpuzabitsina na Sharif wakatiwe ku cyaha cy'ubujura. Isabelle Dale yari yarumvikanye
kuzabana na Sharif ndetse nyuma bagambana ku kwinjiza muri gereza ikiyobyabwenge kizwi nka Spice gikoze mu bigize urumogi bafatanije n'abandi bakorana na Sharif. Ntabwo twasoza ntababwiye iby'uko Perezida Trump yasekeje abantu avuga ko ashaka kuzatereka inzara ze zikaba ndende nk'iz'umuhanzi Nicki Minaj. Mu gusetsa abantu, Perezida Donald Trump yatangaje ko ashaka gutereka inzara ze zikaba ndende nk'iz'umuhanzi wa rap Nicki Minaj wari waje mu gikorwa cyo gushyigikira politike ye nshya yo kuzigamira abana bakivuka n'abataravuka. Nicki, umunyamerika wavukiye mu birwa bya Trinidad na Tobago, muri icyo gikorwa cyo ku wa gatatu yavuze ko ari umufana wa mbere wa Donald Trump ndetse anarata viza ye y'agaciro ka zahabu ya Trump itanga uburenganzira bwo gutura muri Amerika hamwe n'inzira yo kubona ubwenegihugu. Iyo izwi nka Gold Card Visa ni umushinga rero watangijwe na Donald Trump mu kwezi gushize, aho iyi visa ihabwa abantu b'abakire bashobora kwishyura nibura $1,000,000 y'amadolari. Trump yahamagaye Nicki Minaj kuri podium i Washington DC ubwo yari yaje gushyigikira umushinga we yise Trump Accounts wo gufungura konti zo kuzigamira abana mu ishoramari. Izo konti Trump avuga ko zizagenera buri mwana wavukiye muri Amerika mu myaka iri imbere umushahara w'amadolari 1,000 ubwo azaba agize imyaka 18. Nicki Minaj waje muri Amerika azanye n'ababyeyi be akiri umwana, mbere yahoze anenga politike ya Trump kubimukira, nyuma yaje guhindura aba umwe mu bashyigikira Trump cyane. Afashe intoki za Trump kuri podium, Nicki Minaj aha umwanya yagize ati, navuga ko nshobora kuba ndi umufana wa mbere wa perezida kandi ibyo ntabwo bizahinduka, kandi urwango cyangwa ibyo abantu bavuga ntacyo bimbwiye na gato, ahubwo bintera imbaraga zo kumushyigikira kurushaho. Yanerekanye kandi ikarita ye nshya ya Gold Card ifiteho isura ya Trump mu butumwa yanyujije kuri X. Ngayo nguko ni amakuru menshi akomeje kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe, cyifuzo cyangwa inyunganizi aho hasi muri comment. Dusubire mu masaha ari imbere.